Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes as criticism, comment, news, reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tip the balance in favor of fair use. खुलुमका जतनो 28 एप्रिल साल 1988 बर्डिगिनि एकटा तामा जराओ हावाइयो एलोहा एयारलाइन फ्लाइट 243 उड़ान दिना बागै तियार खालाय दंमानि आदिनो बेलायखिनो नायथटक तै नायथक लाजागा कब कलम या कब गोसां या अबहाय आ जराओ हलिडे तै आनिनो बुय बेरायना बागै फायलायबायो आ जागाओ हावाइ ओंखा कायसा जागा नरकसिनिया हिके सावै रिवान आबो कायसा ग्रुप ऑफ आइलैंड हिनी साजागो पैसिफिक ओशियन नि कसारो आबो अमेरिकानि बिशिंगनो बेलायखिनो नायथटक आइलैंड आ जागाओ ते आवनि राजधानी हिके हनुलुलु अबो फ्लाइट एक्चुअली हिलो निसिनि हनुलुलु जरा थाना नाय दंगो हनुलुलुआव थाना बागै फ्लाइट उड़ान दिनानि बागै तियार खालाय दलायो हिलो बाय हनुलुलु बिसिले चाललाया अबनि डिस्टेंस फ्लाइट बिथाना हिनके 35 मिनिट जरा नांगो अबो एलोहा एयारलाइन्स आ जागानि लोकल एयारलाइन्स न हिनी साजागो आ एयारलाइन्स आलादा आलादा आइलैंड न कानेक्ट खालायनानि सामं खालायो तामनि हिंगा डिस्टेंस आसुकै जिगनसा जे किसिसा मिनिटनि बिसिंगनो आ जागाव सगै दंगयो घंटा फानोसे नांग्या आदिनो आ एयारलाइन्स तीनटा जागाओ राउंड दिजा गुरि गुरि होय आबं आ नॉर्मल न एयारलाइन कायसा जागाओ तंगलुगे जागा जागाओ न थांगैया बदेलेनि सामु नबिनि कायसा रुटीन आबो कोनो अनयूजुअल कगया आबो कायसा नॉर्मल न प्लेन नि बागै प्लेन गोबांमा जागाओ न एकटा समय राउंड मारिओ जतन नॉर्मल तंगमानि आदिनो जे खेचल न तंगमानि आमा हाकिनो चलो तंखा एकटा बाजिवै 25 मिनिट खायनो टेक अफ खालायका प्लेन याबा आजाराव कायसाना अनयूजुअल सामं खालाय रिजाखा जेफ्रे पेसेंजार दगलामतै प्लेन बिसिंग हाबो आफुरुनो कायसा दगानि गानाव गतम थेबाजाक दंगो आबो कायसा प्लेन नि बॉडी बे थेबाजाक आलादा आलादा शीट ते आलादा आलादा सेक्शन न कंट्रोल खालायनो बागै फियाबा कायसा शीट दिगेव हंगके किसा क्रैक अंजाक अमाहाय आलादा शीट दंगो आ जागाव हिंके किसातिया क्रैक अंजाक नखा फिया बबा फुरो नगुइ फानो फिया बनो सालिया बवा बहायनो नॉर्मल से हिने साक साक वान सुक्का आमसो कतमाते रेपुटेबल एयरलाइंस बाहायके आमते इंगमाननाय नै ठीक ठाक नंगना joto हिनी बबा फुर नीला न तंगै तंखा बवान सुका साक साक अमाहाय न चिकन सासे इंगना जदि कतर हिंगनके बरकबो काहामके न ख्याल खलायना हिनै बहायनो नीलारके तंगै तंखा बहायनो चिकन सासे इंगना आसक एयारलाइन कट प्लेन कटव बरकबो सिक्युरिटी कराके न तनिवो ते नाइचोमो तामतामो काहाम तंग हामिया तंग हिनै अपरो अम कायसा बुलनो कुन उंगला खिनै नीलारके तंखा फियाबा अम कायसा बुलनो बो जतनी जीवन ध्वंस खालायरिवो प्लेन उड़ान दिमानि यागुलो 10-25 मिनिट नि परखेनो एयार होस्टेस ट्रॉली तुवै फाइ दंगो ते आ जागाव जे तंगनाय पैसेंजर रंगनो ड्रिंक सप्लाई खालायरिवो जतनो न बागै सीट बेल्ट साइन हिंके ताबु बोरी जाया खुतामनि हिंके प्लेन जेफुरो उड़ान दिवो साका जराकावा अपुरसे रिजागो जेफ्रो क्रॉसिंग एल्टीट्यूड तो सगुया अप्रो केनो सावै रिजागो सीट बेल्ट खेंनानि बागै अ प्लेन क्रूजिंग एल्टीट्यूड न सकना हिंके 24,000 फीट जरा थांनानि नांनाय हिंके आमसक जराके सगुयाको ताबुकबो फ्लाइट द 3 जन एयार होस्टेस दंगो आ एयार होस्टेस रो आ एयार फ्लाइट द 3 जन एयार होस्टेस दंगो ते आ एयार होस्टेस रो पैसेंजर रंगनो ड्रिंक सप्लाई खालाय दंगो बरो खरकता फ्लाइट 20 मिनिट उरिमा यागुलो क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट साकाओ सगुइका ताबुकिनके जेफ्रो आमसक जरा हाइट सगुया आफ्रो कायसा कतर माखे दामाका अंगनानि नांखा joto पैसेंजर ओ दामाका अंगमानि खरां ग्रां सांगमानि जतनो खनावै तंखाते joto पैसेंजर न ते आजमसा रैपिड रिकम्प्रेशन अंगै थांका ते हामा हनानि कष्टं जाखा पुरु joto पैसेंजर न बार फानके एबाके o प्लेन स्पीड के चलमान गुनोय न बारबो स्पीड के न हाबानि बागै हामा हनानि पानो
kosto ungjak siwo tei charodigi no plane ni je manui tongmani ulta pulta khlaiui yang waisa ke kobonui tongkha joto uklok digi thangbaikha je plane no tongmani manui rok oro sungmo hingke oboshe oro tamo ongui amahai wngkha tei tamo ongui tongo tamni bage amsak damaka kotor ongnani nangkha amorok saimanlainai chwng bwskangni tebo video no hingke norok video no skip khaioi nai tongdi joto story saimanamo chungkhe passenger abro nobar marke hai tongmani bage speed khlaiui kuno phano no hurlia eba hama honani phano kosto ongjak baikha ar jorao borok gane gini nasiknai mani uloke no nokha plane ni je nukhung tongmani abo urioi thangkha plane ni sakao kuno phano kuru nokha chomui simise nugui tongbai siwo sakao borok khali nokha simise nugui tongsiwo amarok no nugui belekhene chiri mokoro onglaiha jorao hingke plane no bo control khlaimanliya bisingo joto nobar habui nukhung rok uri thangma bai hingke tamo wngkha plane no je kisisa crack tongmani scratch rokmani aro ni hoite 35 square meter nukhungo je tongmani abo joto no kmai thangbaikha nobar bai urioi te bisingo nokbarok habui te bo joto no urioi talang thangbaikha hingke normal plane tamo ong plane ni bisingo cabin no nokbar no sob somoy pressurize khlai toni jago tamni hingke jeng normally hama hoi mana tikhe angye 24,000 meter feet ni sakao ajago atmospheric pressure tongo abo belekino kom ongui thango ajago thanggui nobar belekino patla ongui thango ajago thangka hinggai aboni bagui jeng hamabo nawi manya aboni bagui plane sob somoy nokbar no pressurize khlai toni jago hama hoi mana tikhe anse fit jora kuchuko kawi phano hingke chini mo kahani o flight 243 o tamo wngkha oxygen mask dolawale phaikha tebo oxygen mask samung khlaiya plane ni nukhung bai uri thangmani bagui o oxygen mask bo samung riliya kuno kajo borok rok hypoxia bemar no tui belaikino kirijak baikha hypoxia bemar wngkha kaisa body o normally oxygen maya hingke nang lengui phano mano eba kheba thui phano thangui mano a condition o within seconds ajangni passenger borok rok bokhorok mihimi baksa ba lengui tongbaikha baksa ba belakhino kabui chiring mokoro ongui tongbaikha jotono phiaba amtui keso 1 minute 2 minute jora no nango je a jorao amahai condition rok no nogui lengui thangnani Michelle Honda bo mungui khoroksa air hostess ar jorao roof 15 ni ganao tongo jefru o damaka ungo intercom ni through tui cockpit dog bai kwrwngnani bo chesta khlaika a jorao phiaba tei kaisa faising ti kono phano response manjakliya bo apro tei khoroksa air hostess sibilansing a air hostess hingke passenger rok no juice rok serve khlai tongmani roof 5 bo jefru roof 5 ni nukhung urioi thangkha abo a jorao a roof 5 ni nukhung bai baksa no nobar baksa urioi thangkha tei khoroksa air hostess bumung jen chalu row 2 ni ganao bo apro bo a plane ni tolao klai thango manikhe a jago jeporo rok tongo achugu a jago no bo hingke pura lengui thangkha plane no tongmani manui je rok nangui a jagani uri tongmani aborok nangui bo oro to tongnai air hostess apro lengui thangkha bini bokhoroko thwilala liling ongui Dinini video amsungno video belakhino logoi thangnai ti ani bagui time bo koroi wngma bai ang video amsa kolok ke swnamania next video naina hingke comment kesari nokni bagui ang next video tubui phainai jotono hambai paithak jora nai tongmani bagui